blandrego adelia bububanto evelia tɔya kple enelia eye groupe musical na kplɔ miato ase mina ne miado gbe ɖa wɔla kɔkɔe mi viwo mi ƒota kpli be miagatsɔ ʋuʋu kple akpedada yi zi na wo la atsɔe ana wo le gaƒoƒo ya me elabe mewoe miegakpɔ gbɔɖemeƒe le aƒetɔ mewoe miegakpɔ dzidzɔ le kɔsiɖa blibo la me le esi nekplɔ mi Yehowa miaƒe yi kple gbɔgbɔwo katã wonɔ nyanya na wo aƒetɔ nu yi miaɖu kple mianoa Yehowa mede o aƒetɔ wòasi sese nɔ mia dzi wɔe be mimeti futu aɖeke ƒe yiwo o Yehowa miele akpe dam nɔ le eyiwo katã ta aƒetɔ le esi wòya ne wɔ yewo hiã na mi la nu kae miwɔtɔ do dzidzɔ na wo Yehowa mianya wo do yewoadze nu gake le gaƒoƒo ya me mimaƒo asi akɔ agblɔ be miawoe nyo wu ame yiwo mete kpɔ amenuveve ya wɔe be míele dzimegbedzi le ŋkume le kuku ɖe nɔ le goya me be eye wòle be mianɔ agbe le gbɔgbɔa ƒe dzidzinu ɖe Yehowa míenɔ agbe le amegbetɔ ƒe dzɔdzɔme ƒe dzidzinu eye dɔ mi ɖa be ɖewo Yehowa míezu afakalawo madzrewɔlawo kewɔlawo kple dzrewɔlawo ke gɔme nye ya le yɔ mi la kafi o Yehowa ne le ŋkume le kuku ɖe nɔ gaƒoƒo ya me be natsɔ wo ake mi aƒetɔ ne dze nu o ɖe tsɔ yi amenuveve le mi ale be naɖeɖi mo katã ɖe le mia ŋuti eye nakpe ɖe mia ŋuti be míaƒe nyametsotso nanye ya be míaku ɖe ŋu vavã awɔ nu yi gbɔgbɔ la bia tso mia si ale mianye vi na wo Yehowa nye le ŋkume eye le dzi xoxo míegatia dzi atre ŋu be nɔtso mɔ gaga takpe kpɔkpɔ bubu ƒe dodoɖedzi míatsɔ nɔ ɖa le viwo Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen.
le nɔnɔme ya me mina abe apostolo ne miatsɔ gbe ɖeka eye tɔxɛ abe Togo Presbyteria nyanyohametɔwo ene míaʋu míaƒe xɔse me aƒu edzi agblɔ be le ɖekawɔ kple hame la le xexea me godome eye le lɔlɔ̃ ɖe apostolo ƒe xɔse me ʋuʋu dzi me. Togo Presbyteria nyanyohame la kpɔ eƒe xɔse ƒe gɔmeɖoɖo le Yesu Kristo me le ŋɔŋlɔ kɔkɔe ƒe ɖaseɖiɖi nu míexɔe se be eye ɖe ameƒome la
da akpe na Yehova elabena eƒe dɔmenyo eye eƒe amenuveve le tegbe. Mawu ƒe dukɔ si ƒoƒu ɖe afii le aƒlawu avedzi ƒe gbedoxɔ me na gblɔ be eƒe amenuveve le tegbe. Lɔlɔtɔwo mi le akpe dam na Mawu dziƒoʋĩtɔ, ame yi le mía kplɔm tso ŋkeke yi ŋkeke eye míele egbe si nye kuasiɖa ɣleti dame ƒe ŋkeke mlɔetɔ sia kpɔm. Míegale eƒe amegbɔnɔnɔ, ametakpɔkpɔ kple amekpɔkplɔ biam ne mia ŋutɔwo, miaƒe ƒometɔwo, miaƒe amenyanyawo, le afii kple teƒe bubuawo le míaƒe Tɔ kple Ɖela Yesu Kristo me. Amen. Hafi mia ase gbeƒã ɖenyawo, mia atsɔ gbea na commission de mobilisation de fonds pour les travaux de finition du temple. Nya yiwo ke le wosia ne wa atsɔe ɖo míaƒe ŋkume. Ke ma míekpe commission de mobilisation menɔlawo be woava ŋkɔgbe afii ne woaxɔ gbe. Mi kplɔ kple asikpe ƒoƒo tsɔ vɛ. Yesu Kristo. Xexia me ƒe agbe. Yesu Kristo. Xexia me ƒe ɖela. Yesu Kristo. Xexia me ƒe kekeli. Minya ndia agile gɔnye be mebe miame ŋkume. Tutugbane enu yiwo si nu wɔ mi le. Parce que ne mi gbenya yo mi ko mi tɔna. Eta mi va be miaga yo mi ke. Leke mi le tɔtɔri la akpe ne mi. Mi wo le dɔgi. Mi ƒo si kpe ɖe ka ɖe mi ŋutɔ ɖokui miakpɔ. Vɔ ne mi le mia yɔ mi le tɔtɔre. Amoro ke le asi trɔ le nuwo ŋu kai me le yiyi. Da mia da kpe ne commission technique, comité exécutif kple pasteur ne le ko le edɔra wɔ ɖi me le yim pete mi le kpɔkpɔ mi ƒo si kpe ɖeka no ke mia kpɔ ɖa lo. Mi kpɔ egbe yi le fifi ge mi le fifia. Nyeme kai ba me ɖe na ka te gblɔ ne mi fifi. Mi ame tsɔ xɔ mi la mi kpɔ tsɔ xɔ mi la. Gbe mi gbe wo mi tu do kpo. Na me reva ya fifi ne kpe na be amewo le dɔgi. O ma ka gblɔ be o tsɔ xɔ mi gbe mi tu do kpo ne yi ba bia nu me ma zu wo. Ye ne mi on toke mi le xɔra me la agi ne mi adzɔ mi ate gblɔ fifi be la avegitɔ mi nyo. Vɔre ele ne vɔ gba kpɔtɔ. Egɔme gbe fifi na mo va le yo le kpɔ la wo le kpɔ be mi le dɔ. Ne mi on toke ve tsɔ mi le kpɔ be dɔra le zɔzɔ. Vɔ ne mi yi me kpɔ be amoro tsɔ se fifi ne me nya be ne mi kpo ma fɔ gɔme fifi afɔ gɔme ƒoɖi no ɖekaɖeka. Temate no mi ro la kpɔ mi on tɔ gbɔsɔ. Be ne mi on tɔ mi ve mi ame tsɔ xɔ me re. Adzinunu mi adzɔ be mi le mi ame tsɔ xɔ me. Ye ta la o le ro be ɖe le 7 juin nye kɔsira ye gbɔ gbe la. Mi ro la wɔ akpɔ ga. Eya ke na be miawo karo ɖo xɔra pete me. Vɔ me nya wo karo ɖo xɔ me te vɔ lo. Kai miawo karo o ro la do kato kami wo la nyigba me le nkura karo la to me. Mi ro la wo mi o ke. Vɔ kɔsira ye gbɔ gbe re.
minyabe lekene mi yomi mito yimi yomi samito yimi tekpo e gasu million blaveri megal bia so yisi be mi aga kpo kaka million blavo e yemi bere o mwere ne me sugo kem ya kpo million omowo tami karim yagi be mi te yomi samito ko mi ga yomi ke ko mi na gba to ke tami gba fo si pere kan mi aro ku ya kora minya ha totoro le mi adomelegere o note ko be mi note ne odi do karo horo me ko mi akpo mi amobora menye bo yi po mi le ra le olo o ja keke kaka ge yi pete ko sra o le ra ore ojo o do bogami o note ojo gara derebe mi ja kwa na mi ado karo kola no so gana no ni obo temuruta ma we yi o obo ta mi kari mi aji mi karibe le 7 juin là 10 millions mi glo mi leke la de o revie mi na kwe atongu yi e ko be mi gbenya le ko mi yabe mi na we ato yigire le 7 juin fête du table banque que velie qui causa je velie le perama mi gbaja wesi le ke mi o gbantona vous toto ye le menyebela mega ga do tu karane mi subo eta mega globe billion blave wono ye me be million no mowo parce que ne mi va le tu kara dore mi nous peut-être maga no tibi organo mi akola eta mi bo maga we no mi la gba jevo voilà jour mi là ameko pété aux promesses le 8 mars va y yo mette tout faire avant le faire tout là. Le 7 juin, il dit, mais si le 7 juin là, il y a tout fait avant. Mathieu Novigne, elle n'a pas anémie, il y a compte à mi, il y a un qui est sous son émir là tout. Bien sûr, Sony Sovarok là, Rogal Bava, il me veut qu'il cure français, donc Amorok va tout faire au télé. Vokakaro, considéré Gogola, et Gararo la vo. Hier, quand il on a enveloppe le 7 juin. Mais si on a dit ni enveloppe à ni no roro, enveloppe à ni rongure, de sorte que là, quand il n'y a pas le cœur qui commet les 10 millions à miro, là, quoi le cœur qui commet. Il y a mes comme quoi gog, à mes comme quoi aux promesses. Parce que à mes 216 aux promesses, vous ne m'y veut qui n'est pas sur les amankoyo là. No le nombre yola minina kaka 1400 o ke fa te e ko amo pe gba le mo ko promesse o minyabo o le robot na we ta minyabe ma una yera rogi ke le 7 juin prochain là yo ke na o mo promesse ya no o le tire ka be o ke na ko tu mo feri kaka ma ro fin jour là o ko tu mo fe me ko ma te tu auto le 7 juin minyabe kaka o le tina ko la o ke na tu mo fe ne do o le miangula mi ate we akpene mi kaka mi o le dogi mi o gwo do gwelo yo akpene mi o chelo bon ma to gbene no vinyene enya yo le yake ni blokore un Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo qui me fait que il poisi pe le kana mi arokwe ifiare nya poisi pe le kana mau de mi ba gbeta akpe le 8 mars, que mi appel de fonds na gbedo hobedo di ya promesse à 18 625 000. Vo ameyome na le 8 mars wa amero honva contribution alors va promesse b et nabe les nous toto ikemi va ser le 15 mai promesse au pata 21 625 000. Fifia les 21 millions à dire n'est mi 12 550 000. Et les 58% na taux de recouvrement. Comment elle est porteur 9 25 000 qui est $1000 à recouvrer. Mi son coup pour amener alors hatutu nene yetem de adjogbe na bedo hobe doit dire et en tout 216 personnes et groupes organisés. Donc à Agbeto 216 y des adjog bébé ya omnana Agbeto hododi. Comment les Agbeto 216 mois coup de groupes organisés au MEA. Il y a 106 groupes organisés et
fidèles qui ont remboursé totalement leurs promesses. Il y a pas ce qui fait 49%. Que han ehiabe nyekwata mia jagbagbabe miabe ajogbede deawa mia wo untido le cho egbedo consider ike gbonagbe alebe miatem a pofu million a machirike ya surtout vonema minyabe amedova on a contribution directement les cahiers dorme que ma le point que mi wo au 15 mai nous va ya contribution au Covado dormea elle est au 10 millions 413 000 et yo kwata mi la so blona mi pobe miabe nana ko mi le wa nkulele no unti et mi le kpo dijobe amesiame en tant que avedi ha metoa mi le so mi rekwedibe mi awo so vo e ba kpoto si le ke président glo fi nenea e hia be wa idoadi mi ade karo home e hia be wa o e kadodo e jobe ka o dodo vo mi okata mi di viebe le ke be no na zuwo le ma didi me ya tandi atohea mi je mi aglobe hose kle mokpo ikele mi asi le mi be Kristo subo adi to amenu bebe ike onami to mi be dodu o me a mi nya be ne amesi enfukulu anyi e mi di o ma wa mi la tekpo wa u 10 millions ni so consider gbe ike gbona ela cho ale ike mi akata mi atwe be mi di be mi awo e wa je tepe menye mi awo e awore me pentete nu wo ga ke ato mo pe amenu bebe me vo ehia be mi avwa me no ne odenchi e anti mi le blobe nenyebe ne wo promise vivo nenyebe ne tu vivo han mon popo libe na gagbo our promise in so consider ike gbo na gbe do ma hi oya me po promise adeke o vo ni so consider gbe mon popo galasi obe na tem our promise na gbedo hodoti vo gakea le dodo anua ajagbagbabe ya tu ebe ajogbede fea hafie le 30 juin do et mes présidents de Fifia Vaille. Kema mise mi blokobe na ni le 7 mars nous ke hia ve vie na mi avedi ha meto anyebe nya fukulani be ne na mi tete mi aga ochow eye nya pe amorenti fadro do ma hi do hati o do ma hi asichala o be do hodoa ya irabe do onye amenu be do onye kema ne ewo ye be glo na mede et ame acho million tu vas do mo fe gbedo hodo me ame kare ma abu na o ha be ame nbeve ne ke ma mi de kuku be ame siame mi me ga kpo e ga obe pepe me mi aglobe o nya ame la sinyo o ga ke o han tete la sio do ma hin na glo na me de alon na do gbe na me de ta ame atim achom te nana ava ke han mi ti ve vie mi aglo na mi be akpe nya o le dodi ame jiro le mi do me gbe a mi de mo ma glo no le français que me be na de pour les travaux de la construction du temple de l'EPT d'Avedi. On est très heureux de les accueillir aujourd'hui parmi nous. Et notre plus grand désir serait qu'ils puissent faire aussi leur contribution pour la construction du temple qui nous accueille ici à Avedi. Oui, tout libre, tout cœur ouvert par rapport à vos contributions, soit en nature, soit en numéraire, pour nous aider à contribuer vraiment à la construction de ce beau temple. Merci beaucoup. Kaimia acho wunde nyare kari le bilola glo perong nemi ya nyebe mi le commission technique po be mi le garana o le do mi le popo mi eyo wo la mi le popo vogane yi mi la mele nyao ta pastor la ba nan keke mi le uleti egwoma e ya ke commission technique na to fiemi egele yi le edoile enu ile mi dibe mi awo yi egele mi roni yi enu ile ele mi dibe mi awo yi egele mi roni yi gami mala amasiama nanya ge ke yi mi le ge ke mi ro ko ne mi le glo kola anusiama na kora amasiama mi nya be de gbengbe mi no se gbole le ko amayi na glo be eye la do yi sino le gele go do ile obo se mi ni alo ya hwe oni so ni amayi na be do ile le go be 1 million ayi ya hwe ko fifi ale ko mi o dorabo akpere mi o do gbe mi gba fosi pere kan mi arokulo akpere mi lo Asikpea ele yeyim na commission de mobilisation menolao ha le agbagba yi dzemiele be gbedoxɔ ƒe dɔwo na ten adezɔnta mawu ne yra mi
Mawu ne wo miatɔ na mi gbogbo ɖe le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Yo mi kplɔ wo ne woayi wo nɔƒe. Mieda kpe. Nyitsɔ kɔ asi ɖe agbe va yia. Mienɔ gbɔgblɔm be ne miekpɔ ega home yi le mía si fifia kpɔtɔ na mía kple gbedoxɔa me anyigba dzadzraɖo ega yi ke hiãnɛa ne míeteŋ le million ewo le nyitsɔ kɔ asi ɖa yi ne gbɔna gbea míateŋ awɔe. Vɔ le eyi me míenɔ enya ma gblɔm nyitsɔ kɔ asi ɖa gbea ekawo ƒe dɔdɔ edzo climatisation, sonorisation, wo katã ƒe kablazia be ɖevi mekpɔ ɖo mía gbɔ nyitsɔ ma hafi míegblɔ nya o. Eyi ɖevia va ɖoa gake míawɔe alo mi mawɔe wa? Alo me miawɔea? Eme miavedzitɔwoea? Mi la wɔe la. Naneke medo le million bla eve me o. Naneke medo le million bla eve me o. Na ekawo ƒe dɔdɔ keŋkeŋ na gbedoxɔa katã. Vɔa mieka ɖe Mawu dzi be yonye be Mawu ƒe dɔ ya mati akpo dzi o. Míatɔ ne ti akpo dzia míaƒe afɔwo nenɔ ɖi ƒom le gbedoxɔa mea. Kɔa etaɖodzinɔa ye ma nyitsɔa ne míeteŋ le million ewo ya kɔa míele wɔ gbe. Vɔ ɖe koe míabe ezea mea ele dza ɖi gbɔlo keŋkeŋ. Naneke maganɔ mía si o. Naneke maganɔ mía si o. Vɔ míexɔe se be Mawu le wɔ gbe. Mie karoa hã de gbe eye fonctionnement hã anɔ edzi yim ta. Míatɔ Mawu yra mi loo. Aga yra mi ke loo. Ta nyitsɔ kɔ asi ɖa gbea eya meganye fesrewo ƒlegbe míele o. Lo Zebulon, David, ao meganye ya ye li o. Karoa be dede mètre carré ɖeka nene ye wòaxɔa míele gbe ɖe asi tsɔ vɛ nyitsɔ kɔ asi ɖa gbe. Kɔa mi dzra ɖo míenya be amewo ƒle mètre carré alafa ya da ɖi vɔ. Wo nyitsɔ dzɔm be ne míegbe nya yɔ ega homea kɔa yewoatsɔ ga ana. Mawu ne yra mi geɖe. Egbe kɔ asi ɖa dame ƒe ŋkeke bla etɔ̃ vɔ ɖekelia enye kɔ asi ɖa gbãtɔ le Pentecoste megbe si nye Trinitate kɔ asi ɖa eyi ye ganye ha dɔwɔkadede ƒe ŋkeke journée du partenariat. Nyati si wo ɖe tso Mawu nyawo me le gbɔgblɔm be zɔ le gbɔgbɔ si kplɔa wo yia nyateƒe la me nu. Zɔ le gbɔgbɔ si kplɔa wo yia nyateƒe la me nu. Nyitsɔ kɔ asi ɖa si va yi di nunanawo ƒe ƒuƒoƒo de million ɖeka. Kotoku bla atɔ̃ vɔ ade kple biewui eve. Pentecoste dzoraŋfɔ ke ƒe nunana de franc akpe alafa ɖeka bladre vɔ ade. Biedze asieke kple biewui eve. Ne míetsɔ wo ƒoƒua míakpɔ million ɖeka franc akpe alafa eve kotoku bla etɔ̃ vɔ etɔ̃ kple bie eve. Miele akpe dam na mi le agbagba siwo katã dzem miele ku ɖe nunana le Mawu ƒe aƒeme ŋuti la ta. Lɔlɔtɔwo abe ale si wònye ɖoɖo na mi le afii ene le subɔsubɔ sia me mia
ana aƒetoa ƒe nuɖuɖu kɔkɔe. Kema mía nɔvi yiwo míeli ke nyitsɔdzoragbe va yia egbe anye woƒe kplɔŋudede zi gbãtɔ. Míele akpe dam na Mawu le eta. Fifi la ne míese Mawu nya vɔa, míade Mawu ti ta na ɖevi etɔ̃. Mie to eya me le to kɔm yi dzi na hamenɔƒea be ku ɖe ɣleti si gbɔna ƒe kplɔŋu dede ŋutia maganye kuasiɖa mlɔetɔ le ɣletia me o. Míele kplɔŋu dege le ɣleti adelia ƒe kuasiɖa etɔ̃lia dzi. Ɣletia ƒe ŋkeke blavevɔ ɖekelia tɔxɛ na ɣleti adelia le xaxa siwo ke ne le kuasiɖa mlɔetɔ dzi la ta. Kema míanɔ dzadzram ɖo ɖe eŋuti. Mie le akpe dam na Mawu si ɖe mɔ be etsɔ ɣetrɔkpa dzia mía nɔviwo Fabrice kple Ornella woƒe yayra xɔxɔ ɖe srɔ̃ɖeɖe dzia eteŋ dze edzi le míaƒe gbedoxɔ me le afii. Akpe na Mawu le eta. Nyitsɔ kuasiɖa si gbɔna anye kuasiɖa gbãtɔ le ɣleti yeye me. Kema mía adzra ɖo hena ɣleti me kpedada wɔwɔ esi míeyɔna be Silver Collation. Commission de mobilisation de fonds gblɔnya sɔgbɔ ku ɖe nyitsɔ kuasiɖa si ne gbɔna la ŋuti. Kema le nu na ɣea míaxɔ agbalẽ kotokuawo ayi aƒe me eye nu yi ke Mawu atsɔ de míaƒe dzimea mía awɔ eŋu dɔ hena nyitsɔ kuasiɖa si ne egbɔna. Egbe le nunaɣi le amedahe nunana teƒe. Míawɔ nunana hena camp international des jeunes de la Seva si ke le eme va ge le mía gbɔ le hamea me le Togonyigba dzi le ŋkeke siwo gbɔna la me. Kema míawɔ nunana tɔxɛ hena ŋusẽdodo takpekpe gã sia si xɔm hamea le. Lɔlɔtɔwo ne Mawu ɖe mɔa míawɔ míaƒe hamenɔƒe takpekpe gã si míeyɔna be Assemblée générale paroissiale le ɣleti adelia ƒe ŋkeke 4 lia dzi le 14 juin eye wòanye subɔsubɔ ɖeka na mí katã tso ŋdi ga enyi me. Wogblɔ nya ɖewo fifia ku ɖe gbedoxɔdɔwo ŋuti. Fi míedze gɔme tso, fi míeɖo ta, fi míeɖo le egbe me. Kɔa enyamawo katã míava agblɔ wo le Assemblée générale me. Le esia nu takpekpe anɔ anyi na dɔle ɖe asihamenɔlawo nyitsɔ braɖagbe tso fiẽsi ga 7 me tututu. Nenema ke takpekpe anɔ anyi na hamekplɔha menɔlawo
nyitsɔ yawo ɖe agbe hamekplɔ hamenɔlawo miadogo nyitsɔ yawo ɖe agbe tso fiẽ ga 7 me. Ɖoɖo siwo le mía si le kuasiɖa la me etsɔ dzo ɖa fiẽ tso ga 10 kple afã mía adzro Mawu nya me. BPC ƒe dodokpɔ adze egɔme le ɣleti si me dzem mie le etsɔ ƒe ŋkeke 9 dzi kema nyitsɔku ɖa gbe fiẽ tso ga 10 kple afã míele mia kpem tɔxɛ dzilawo kple BPC dodokpɔyilawo katã kpe ɖe ame bubuawo hã ŋuti CPD BAC 2 mía ado gbe ɖa nyitsɔku ɖa gbe fiẽ eye kpekuha kple kekeli hadziha wa anɔ mía ŋuti. Mie le akpe dam ne Mawu si ɖe mɔ be dada adevɔ yawoa si nye mía nɔvi Dɔnkɔ Uzem le afii enɔa ƒe kukɔnuwɔwɔwo teŋ dze edzi le kuasiɖa nuwuwu sia le Ghana. Le nunaɣi ame siwo wodzi le ɣleti 5 mea wa ada akpe wole dzoɖaviwo kpem be wa anɔ te le subɔsubɔa megbe hena gododo le wo nɔewo dome. Mie eɖe gbeƒã nyitsɔ va yi be míaƒe hadɔla kple mía nɔvi Osɔfo dɔtekpɔla klu tse dzigbɔɖi woado awu nɛ le ɣleti si gbɔna ƒe ŋkeke 28 dzi le kpali me aƒegã me hamenɔƒe me kema avɔa ele mía gbɔ abɔ ɖeka ƒe asi enye franc 2,000 le kuasiɖa me. Nɔviwo gate ɖe mía ŋuti hena asidede gbedoxɔdoa me ale mía nɔvi nyɔnu aɖe na franc 10,000, mía nɔ aɖe hã franc 20,000, mía nɔ bubu franc 10,000 eye dɔla nyɔnu aɖe hã na franc 20,000. Ƒome sue aɖe etsɔ franc 50,000 de gbedoxɔdɔ me. Akpe na Mawu le siawo katã ta. Míebia be eya ŋutɔ nayra mi eye wòado ŋusẽ eƒe dɔ la. Akpe dadawo mía nɔvi aɖe si Mawu gatsɔ ƒe ɖeka kpe eƒe agbenɔƒe le kuasiɖa sia me esime míeto va yi me le akpe dam kple nya siawo be ame siwo ɖoa dzi ɖe Yehowa ŋu la le abe Zion to si maʋã o la ene. Akpedanu franc 5,000 le nu siwo katã Mawu le wɔwɔ ŋu na mí la ta. Mawu tɔe nye akpedada, enye míanɔ ahosi aɖe ƒe akpedada na Mawu franc 8,000. Mawu ɖe mɔ be mía nɔvi nyɔnu ena fri de asi le eƒe dɔsrɔ̃viwo ŋuti le edɔ me va yi le ɣleti sia ƒe ŋkeke 17 dzi ele akpe dam na Mawu franc 20,000 akpedanu nya aɖeke mekpe ɖe ŋuti o franc 5,000 le srɔ̃ɖeɖe si va eme le ƒometɔwo gbɔ la ta.
ƒome sue le akpe dam na Mawu franc akpe ewo. Ɖevi siwo míade Mawu tita na fifi la woƒe dzilawo le akpe dam na Mawu kple franc akpe 8 ewolia franc akpe 35 ewolia bubu franc akpe 25 le egbe ŋkeke si nye nye dzigbe ŋkuɖodzi ŋkekea ta ƒe 50 luʋɔ nye kafu Yehova eye nu sia nu si le menye la mi kafu eƒe ŋkɔ kɔkɔe la. Akpedanu franc akpe 5 ewolia bubu franc akpe 20 le vɔsamlekpuia dzi. Ewoliawo franc akpe 90,000 francs. Franc akpe 23 23,000 francs. Franc alafa adre. Franc akpe adre biedzeve kple afã. Kotoku eve kple kotoku ɖeka alafa 3. Lɔlɔtɔwo minane miawɔ ɖeka miadzi ha alafa 4,65 ƒe kpukpui gbãtɔ kple velia emegbe miado gbe ɖa ne mebu nu siwo nye Mawu wɔna me ŋuti kpɔ la akpe ko danɛ. anyigba mi menya ale si miada akpea wòadze ŋuwo o. Le nu siwo wɔm nele na mi la ta, le nu siwo me nele mia ɖem tsoe la ta, miewɔ ɖeka le ɣeyiɣi sia me eye miele akpe dam na wo le wò dɔlawo ta, ame siwo tɔxɛ le nuvave me wo ta wodo ɖe ŋkuwo me kple woƒe akpedanuwo kple ewoliawo. Míeɖe kuku be nàxɔ wo Aƒetɔ le wò amenuveve la ta. Amen. Míegale ŋkuɖome dzi ake be le kplɔ ŋu de gbewoa, enuwo tsɔtsɔ vɛ míaɖɔli kple ega ma
anyo kema mianɔ ŋku ɖo mee ɣe sia ɣi. Confirmatio xɔlawo na dzi ha hafi emegbe sɔhɛ kple kpekuha na akplɔ wo ɖo. Woƒe hafiala ake ƒe ke wòle kpekula hafiala ko míegblɔ be míewɔ gbe ɖe ɖe wòava tsi ave dzi ne wòanɔ ha fiam kekeli hadzi hakɔa edze egɔme vɔ Mawu nedo ŋusẽ.
Dania Felengodo Maunyao Banto le Mosefa Galeme Mosefa Galeme Lia Bekelia Nyakleto Pourquoi blave von Elia va se la toléadji et velia les apôtres Paul pas balancer au glanat Galatia to ta atolia so pourquoi Adelia va se blave von atoliadji hafi mia le mau nyao mina mia dogbeda mau kokotokle jajeto akpenao de wa menuvesi si le miaji si wa be ga po mianu fun disia de wo gbedo ho kokwela me ga popola de be mia se wa gbenya ofofo mi bia gbowo kokwe pe ngusan wa don se mi be ne mi senya ola wa le de mia pe susu o me be mia choi mia pa po me mia no agbede nyalaji le gbesi agpa gbeno no me apeto ponu ko dolao le todom amen banto le mose pa gbele enelia so tawi de kelia choku bla vavo nelia va se bla tolia ji mele khlem le gome de ye amen emenya obe ale mose doyi daglo Yehowa pe nyao na dukola efo amechichi bla drenufu eye una wo fokhla agbadola godo vakpe tete Yehowa divale alele pome efo nukli ede gbogbo si ona mosela fede na amechichi bla adreao asi gbogbo lava ojila o de asi gbepa de me abe gbepa de lao ene ke o me we te pe didi o ke amechichi bla adreao do meto eve chi asarala me won ko wenye Eldad kple Medad wawo medoyi agbadola gbo gbogbola va wawo haji eye ode asi gbepa de di me abe gbepa de lawo ene tete de kakuya de fudu idagbona mosebe Eldad kple Medad le gbepa dem abe mau fe gbepa de lao ene Joshua Nunvi amesinye Mose pe kpere unto so de kakwi me kela blona Mose be nyapeto Mose benao Mose do enwu be wele ngubagede nunya na Yehowa de wana epe gbogbola na va du comme toji eye wokata atrozu epe gbepa de laola anyota emegbe Mose kple amechichi bla drawo gbogbo yi asadala me amen evelia le Galatia to ta atonlia so kpukui adelia va se blave vo atonlia ji mele gblam la mi be mina mi ape gbobola nafia alesi mi anu agbe lami alebe mi aga so de nusio amegbe tope jojo medina la nu elabe nusio amepe jojo medina la chitrede gbogbola to onguti eye nusio gbogbola ha dina la chitrede
ame ƒe dzɔdzɔmetɔwo ŋuti. Nu siawo tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti bene miagawɔ nu si miedi la o. Ne gbɔgbɔ la le mia kplɔm la, ekema miegale se la te o. Azɔ la, dɔ siwo amegbetɔ ƒe dzɔdzɔme wɔna la dzena ƒãa. Esiawo nye matrewɔwɔ, nu makɔmakɔ wɔwɔ, hadzedze, trɔ̃subɔsubɔ, afakaka, kewɔwɔ, dzrewɔwɔ, ŋuʋaʋã, dɔmedzoedodo, ɖokuitɔdidi, amedomemama, ŋuiɖoɖo amenɔewo, dɔmevevi, ahamumu, aglotutu kple nu siwo ɖi esiawo tɔgbe wɔwɔ. Megale egblɔ na mi da ɖi abe ale si megblɔe na mi da ɖi tsã la ene be ame siwo wɔa nu siawo tɔgbe la manyi Mawu fiaɖuƒe la dome akpɔ o. Ke nu siwo do ago tso gbɔgbɔ la me la woe nye lɔlɔ̃, dzidzɔ, ŋuifafa, dzigbɔɖi, dɔmenyo, nu nyui wɔwɔ, nuteƒewɔwɔ, tufafa kple ɖokuidziɖuɖu. Se aɖeke metsitre ɖe nu siawo dometɔ aɖeke ŋu o. Ame siwo nye Kristo Yesu tɔ la, klã woƒe ŋutilã kple eƒe nudzramewo kple fieŋuifieŋuiwo katã ɖe atitsoga ŋuti. Nenye gbɔgbɔ lae na agbe mi la, ekema mina mianɔ agbe ɖe eƒe didi nu. Amen. Míayi dzi adzi ha alafa evelia ƒe kpukpui gbãtɔ, evelia kple enelia. Mawu wɔ gbɔgbɔ la nanam esi viwo lɔlɔ̃a nyateƒetɔ la do ŋugbe ha alafa evelia eƒe kpukpui gbãtɔ, evelia kple enelia. Míadzi le tsitrenu.
lɔlɔtɔwo míaƒe mawunya etɔ̃lia ele nyanyui la abe ale si Yohanes ŋlɔe ne la me tawi atɔ̃lia tso eƒe kpukpui blavevɔ adelia dzi va se ɖe tawi adelia ƒe kpukpui wuievelia va se ɖe wuiatɔ̃lia dzi. Ƒe kpukpui blavevɔ adelia va se ɖe tawi adelia ƒe kpukpui wuievelia va se ɖe wuiatɔ̃lia dzi. Le gɔmeɖeɖe ya me le gbɔgblɔm be ke mele nya xɔ ɖe akɔla ɖo ge ɖe mi tso fofo la gbɔ eye nye gbɔgbɔ si fiana be Mawu nye nyateƒetɔ. Ne etso fofo la gbɔ va la aɖi ɖase na mi le ŋutinye. Miawo hã ɖasefo mianye elabe miele gbɔnye tso keke gɔmedzedzea me ke. Nya geɖe gale asinye magblɔ na mi gake awu tsɔtsɔ na mi fifia. Ne gbɔgbɔ si fiana be Mawu nye nyateƒetɔ la va la, ana mianya nyateƒe la katã tso Mawu gbɔ. Elabe magblɔ nya aɖeke le eya ŋutɔ ƒe ŋusẽ me o, ke nu si wòse la ko wòagblɔ. Eye wòaƒo nu le nu siwo ava dzɔ la ŋuti. Eya ma aɖe nye ŋutikɔkɔe afia elabe aɖe gbeƒã nu si woxɔ tso gbɔnye la na mi. Nu siwo katã nye fofo la tɔ la tɔnye. Eya ta megblɔ be ase tso gbɔnye aha gblɔ na mi. Amen. Lɔlɔtɔwo, enyati ɖeka yi ke woɖe le mawunya me nye zɔ le gbɔgbɔ si kplɔa wo yia nyateƒe la me enu. Gbɔgbɔ yi ke kplɔa mi yina ɖe nyateƒea emea, gbɔgbɔ ma nue miazɔ ɖo. Nyanyua ɖe fia mi be Yesu le dzodzom le eƒe nusrɔ̃lawo gbɔ eye wòdo gbɔgbɔ kɔkɔe nugbe na wo be akpe ɖe wo ŋu le ɖaseɖiɖi dɔa me. Ne kpe ɖe wo ŋutia atrɔ wo be wo ŋutɔ woazu ɖaseɖila. Meɖe ko gbɔgbɔa la va ko awɔ nu ɖewo le wo me ko vɔ wo ŋutɔwo be tɔtrɔ be woadze si nyateƒea agblɔ na ame bubua ava me. Nyateƒea nye nu ka? Nyateƒea nye ale yi Mawu ŋutɔ lɔ̃ be yeaɖe eɖokui fia amegbetɔwo vevietɔ to Yesu Kristo dzi. Eye nyateƒe yae nye Mawu ƒe lɔlɔ̃ blibo la katã na eƒe nuwɔwɔ si amegbetɔwo nye. Le Mose ƒe agbalẽ enelia ƒe tawi ɖekelia mea, woɖe fia mi be womate ŋu tu gbɔgbɔ kɔkɔea ɖe
exɔ ɖe me alo egoe ɖe me be leke gbɔgbɔ kɔkɔe la nɔ dɔ wɔm nye o. Eɖe fia be amewo gblɔ nya ɖi, amewo wode gbenu na wo be woaɖe gbeƒã eye ame 70 woŋlɔ ɖe agbalẽa dzi be woaɖe gbeƒã, woawɔ nu yiwo ke wɔ nuku na amewo, woaɖe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ɖe go fia. Vɔ le emawo katã mea, fi le vevie nye gbɔgbɔ yi ke le Mose, ame yi ke nye Mawu kple dukɔa domenɔla ƒe dzimea, Mawu ɖe eƒe gbɔgbɔa ɖe da ɖe ame 70 mawo dzi. Ale be Mose megblɔ egbe bubuwo, Mose mewɔ togotogo aɖeke wɔ gbɔgbɔ yi le dzia, ye wotsɔ da ɖe ameawo dzi be woaha woazu enyagblɔɖilawo. Ke ma enyagblɔɖia enye gbɔgbɔ kɔkɔe be nunana ƒe akpa sue aɖe ko. Egbe bubu hã gbɔgblɔa enye sue aɖe ko, ɖeɖefia edzoxi sue aɖe ko ye va nu bliboa ŋutɔ le Mose me ye wòle ɖeɖem ɖe go. Eldad kple Medad woawo meyi asaɖa la me, ke ma le ame 70 teƒea 68, 68 woawo koe yi ɖe teƒea eye wobe ɖekakpui aɖe ƒu du legedetɔwo hã wonɔ amewo dome ɣe aɖe yiwo etso be be ne gbe nɔ Mose be awɔ ɖe gbɔgbɔ yi ke Mawu tsɔ de eme ɖe yi be ɖe le wo xawo dzi ye wole nya gblɔm ɖi. Ke ma efia be Mawua le yi ke wòaɖe eƒe gbɔgbɔ ƒe dɔwɔna afia ele ye ŋutɔ ebe asi me, menye ame aɖe gblɔ nene o. Ke ma wɔ nuku na mi be Mawu da eƒe gbɔgbɔ ɖe ame aɖe dzi ye wòɖe dɔ tɔxɛ aɖe fie be wòawɔ atsɔ kpe ɖe ye ŋuti be woatsɔ ɖe gbeƒã Mawu ƒe ŋkɔ. Kpɔɖeŋuwo dze le Saulo yi ke trɔ va zu Pauloa le Damasko mɔdzia edze le me. Dɔwɔ ta 9, Cornelio ƒe aƒe me, ame yi ke Petro nye eye enu yi wònya le Yuda kɔnyinya mea, Mawu ƒe gbɔgbɔa ɖe fie be kasi elãwo ŋuti eye nàyi Cornelio ƒe me. Mawu da eƒe gbɔgbɔ ɖe Cornelio dzi vɔa tsɔ dzoxia tsɔ yi nɛ, tsɔ matesia tsɔ yi be wòate ŋu si dzo ne wòate ŋu kpɔ nu eye nàyi gblɔ Mawu nya le fi ma. Ke ma eɖe fia be eda eƒe gbɔgbɔ ɖe Cornelio dzi, eda eƒe gbɔgbɔ ɖe Saulo dzi yi ke womenya ŋutɔ hã vɔa Mawu va ʋu ŋku na wo emegbe. Galatiatɔwo agbalẽ yi ke Mawu Paulo ŋlɔ na wa le ɖem fia be leke míazɔ le gbɔgbɔ me. Zɔzɔ le gbɔgbɔ me enye agbenɔnɔ si ke enye Mawu vɔvɔ ƒe agbenɔnɔ si dzea gɔme tso gbe yi gbe ke Mawu na míekpɔ ɖeɖe eye eƒe gbɔgbɔ la yɔa mí taŋ eye eƒe gbɔgbɔme kutetse ɖe eɖokui fia le míaƒe agbe me. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutetsea woyɔe le nyati yi ke nye nyati sue me, menye enyati yiwo ke awɔe be nuwo na sɔgbɔ yi ke ɖe fia be enɔa keklẽm ɖe ame me gbawo tso gbe be míaɖe blibo eye míaxɔe dzi ase be wotu afia na mí le Kristo Yesu me. Gbɔgbɔ kɔkɔe be kutsetse ya yi ke nɔ kɔkɔm le mía me gbe sia gbe eye wotu afia na mía woate ŋu lée ƒoƒu ɖe enyati ɖeka me be Mawu ƒe lɔlɔ, l'amour de Dieu. Eye lɔlɔ ya ye Yesu Kristo gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo gaime ke wòle eyi mamlɛtɔ me eye wòle nuɖuɖu kɔkɔea ɖo ge anyia be esia me dukɔwo katã na nye be nye nusrɔ̃lawo mienye ne mielɔ mia nɔewo le nyateƒe me. Ke ma edɔ Paulo ɖa hã be eyi ke Mawu ɖe ɖokui fia edze gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetsewo ɖeɖe fia gɔme kple lɔlɔ.
lɔlɔ bubu aɖewo li menye mawo gblɔ me le va mawu me lɔlɔ eyi ke Yesu Kristo ɖe fia Kristo ƒe vɔsa yi ke wɔ ɖe amegbetɔwo ta le atitsoga ŋutia eye ɖe lɔlɔ ƒe blibo nyenye fia eye nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse vavãtɔ kple yi ke le tɔxɛ eya ta Kristo gblɔ be lɔlɔ gã woe sia me li o be ame natsɔ eɖokui asa vɔ ɖe nɔviawo ta ye na Paulo gblɔ hã na ŋutsuwo kple nyɔnuwo be mi ŋutsuwo la mi lɔ̃ mia ŋutɔ mia srɔ̃wo abe ale si ke Kristo lɔ̃ hame la ene ye wòtsɔ eɖokui ke tsɔ sa vɔ ɖe eta Korintotɔwo gbãtɔ tawi etɔ̃lia be kpukpu enyilia be lɔlɔ la enu meyina gbe ɖe o lɔlɔe nye Mawu nye lɔlɔ ame sia ame gblɔnɛ ɖevi sɔleme yilawo hã wo gblɔnɛ be Mawu nye lɔlɔ Mawu be lɔlɔ ya ye Kristo ɖe ɖe go le atitsoga ŋuti eye gbɔgbɔ kɔkɔe ye kpena ɖe mía ŋuti be míesena Mawu nye lɔlɔa ase egɔme keŋkeŋ kema ne gbɔgbɔ kɔkɔe le mía mea kutsetse yi wòaɖe fia ye nye lɔlɔ egɔme nye be míagblɔ nyateƒe le fi si ke avato kaka le míatsɔ kekeli va fi si ke viviti le míatsɔ dzɔdzɔenyenye kple ŋutifafa ava fi si wo ke enumɔwo bu le xexea me le míadi ame keme be nyui le gowo katã me menye tso ye be enu yi le esi agbe yi ke le esi kple fi yi wòtso kple nutete yiwo ke le sia o míawo míadi nyui ne elabe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetsea dɔ mi ɖa be kadede nanɔ mía me kema ne gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse yawo le mía mea yeƒe yiwo ke kplɔe ɖo le dérivé eyiwo ke kplɔe ɖoa ava me be dzigbɔgbɔ ble o ŋutifafa dɔmenyonyo dɔmekɔkɔ woakplɔe ɖo ce sont les dérivés de l'amour kema lɔlɔe nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse ŋutɔŋutɔ yi ke wòle be míalé eye míase gɔme anɔ me dzrom zã kple keli lɔlɔtɔwo ame yiwo susu nɛ be enyati aɖe gbɔgblɔ gbegbɔgblɔ aɖe enu bubu aɖe wɔwa kema eme kɔ be Mawu to Yesu Kristo dzi to Paulo dzi le gbe tem ɖe dzi be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse nye lɔlɔ kple metsonuwo eya ta ye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse ƒe nufiafia ele vevie na Kristo tɔ eye nye nuvevietɔ yi ke wòle be míabia be ame sia ame nenɔ eɖokui biam se be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetsea kae le menye o eye eɖo ta ɖe Mawu lɔlɔ kple amehavi lɔlɔ gbɔ mahã enye nu si ke ɖo akpe dzi be míele kɔkɔe enye nu si ke ɖenɛ fiana be nye Kristo tɔ vava ne nye Kristo tɔ vava kema atsɔ ɖokuiwo sa vɔ ɖe nɔviwo ta anye wò kutsetse yi ke aɖe fia le go yi me ke ŋutilãme ƒe kutsetsewo alo dzɔdzɔme ƒe kutsetsewo eyiwo ke le fɔ bum mía ele míabe axadzia gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse yi ke nye lɔlɔa aƒo wo katã ta eta Pauloa eyi ke wògblɔ Korintotɔwo gbãtɔ tawi evelia emetso nu vɔ yi wògblɔ nu vɔa tawi evelia tawi etɔ̃lia eva lé lɔlɔ be nya tsɔ da ɖi yi wògblɔe be lɔlɔa mebia di o lɔlɔa menye ame yi ke dina eɖokui tɔ lɔlɔa mehena mama va lɔlɔa ewɔna esi kple kema ne ete ŋutsɔna mawudɔlawo ƒe gbe ƒona nu va lɔlɔ mele asi oa aɖia yawo agba yi ke ɖina sesĩa lɔlɔa ye nye eku yi ke Mawu ƒã ɖe mía me be míadze sii ne míate ma tsi ɖe dzi lɔlɔtɔwo eye la na be míavo le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kpɔkplɔ te eye míase gɔme be Mawu wɔ mí míezu kesinɔtɔwo to ƒe nya me kema Mawu ƒe lɔlɔa megɔme nye be vevesese kple hũɖeɖe ma va megɔme nye be afɔ ɖo afɔ dzi na ame ma va vɔ awɔe be míatsɔ tsɔtsɔke kple avuléle
tsɔ ɖo teƒe yi me ke mi se Mawu ƒe lɔlɔa gɔme. Eye la kpe ɖe mía ŋuti be lɔlɔtɔwo míanɔ agbe le Aƒetɔa ƒe nubabla me eye míazɔ le eƒe kekeli me. Mina ne míase gɔme be Mawu tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse yi ke nye lɔlɔa na mi ye wòzu kekeli yi me míele agbe le eye wole biabiam tso mía si be míazɔ le kekeli ma me ne míanɔ tsitsim ɖe dzi eye tso azɔ dzia woaŋlɔ míaƒe ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me ne va ame na mí nenema le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Afi woɖoɖo kɔkɔe diwɔ ge wotsɔ ɖevi siawo va afi esi ne de se na mi be mina viwo nava gbɔnye. esimeni aƒetɔ kple xɔla Yesu Kristo kple xexe sia me ɖi be ne yeagatrɔ ayi fofoa gbɔ le dziƒo la,
egblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo bena wotsɔ ŋusẽ katã si le dziƒo kple anyigba dzi la de asi nam. Mihe yi ɖawɔ dukɔwo katã ne woanye nusrɔ̃lawo. Miade mawutsi ta na wo ɖe Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Miafia wo bena woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la. Ame si ke xɔe se eye wode mawutsi ta nɛ la, woaxɔe ɖe agbe. Eye kpɔ ɖa, nye la meli kpli mi ŋkekeawo katã va se ɖe xexea me ƒe nuwuwu. Kema le ɖoɖo kple ŋugbedodo sia nu, miade mawutsi ta na ɖevi siawo hã, bene woazu Yesu Kristotɔwo, aɖo Mawu ƒe amenuveve nubabla me, eye woazu agbemavɔ gomekpɔlawo. Nye le esia wɔm dzideƒotɔe le Yesu ƒe nya nu, esi wògblɔ be mina ɖeviwo nava gbɔnye, eye migaxe mɔ na wo, elabena nenemewo tɔ nye Mawu fiaɖuƒe la. Vavã mele egblɔm na mi bena ame si ke mexɔa Mawu fiaɖuƒe la abe ɖevi ene o la, mele eme yi ge o. Evɔ la, dɔkɔkɔe wònye na ɖeviawo ƒe dzilawo be woanyi wo eye woahe wo nyuie le Mawu vɔvɔ̃ me abe kristotɔviwo ene. Ele be woatsɔ agbe kɔkɔe nɔnɔ, nuxlɔ̃menya vevie kple gbedodoɖa vavã akplɔ wo ayi ɖe agbemavɔ mɔ la dzi, eye woaɖe nuɖiaɖia kple kpɔɖeŋu vɔ̃wo katã ɖa le wo gbɔ, ale si ke woate ŋui. Miahe ɖeviawo le Mawu nyanya kple evɔvɔ me. Nenema ke wòle na mi ɖasefowo be miado gbe ɖa ɖe ɖeviawo ta, eye miakpe ɖe wo dzilawo ŋuti anukwaretɔe be woahe wo nyuie abe Mawuviwo ene. Mixlɔ nuwo ɖa be woanɔ agbe na woƒe xɔ la le eƒe nya la nu, bene woasu agbemavɔ la dzi. Mia Mawu nakpe ɖe mia ŋu to mia Aƒetɔ Yesu Kristo dzi. Mina míawɔ ɖeka atsɔ ɖevi siawo de Mawu kple mía xɔ la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la si me ye míado gbe ɖa. Mía Mawu Fofo nublanuikpɔla, míele yɔwòm le ɖevi siawo ŋuti le woƒe mawutsidetaɣi sia me. Na wò dɔme natrɔ ɖe wo ŋu, xɔ wo ɖe wò dukɔ la me, eye abe gli sesẽ ziɔ ɖe ŋua na wò dukɔmeviwo ene, le wò nyanu be ame siwo ɖoa dzi ɖe Yehowa ŋu la le abe Zion to si meʋãna o, eye wòli tegbee la ene. Towo ƒo xlã Yerusalem va kpe, eye Yehowa ƒo xlã eƒe dukɔ va kpe tso fifia ɖa se ɖe mavɔ me. Amen. Azɔ mía abia tso mia si be xɔse yi le mia si hafi miekplɔ ɖeviawo vɛ be woade mawutsi ta na woa, mia agblɔ xɔsea miase. Mi katã ame si ƒe fɔ tso Gbɔgbɔ Kɔkɔe me, eye Maria ɖe tugbi la dzi, ame si kpe fu le Pɔntio Pilato te, eye wohe ɖe ati ŋu, eye wòku, eye wòɖi, ame si tia eƒe, eye wògafɔ
portion que toi, et au Zipo, et au Norma, et toi, c'est catastrophe pour nous sim. Afima wa gatuava, a dropo no agomba, Mamuko, Mahoboko, yes, Christ, Mamukoleka, Sinamoko, Homedodo, Nouveau Keke, Keke, Ntila Petit Titi, Ple Agbema Volotise. Amen. Miekaredia. Enyo miaɖo biabia siwo gbɔna ale la ŋuti. Miegbe Abosam kple eƒe dɔwɔwɔwo katã kple xexe sia me ƒe kɔnuwɔwɔ vlowo, eƒe atsyɔ̃ɖoɖo, eƒe ŋubiabia kple ŋutilã ƒe nudzroame vɔ̃wo bena miagadze wo yome alo womagakplɔ mi ayi ɖe wo mee mahã. Ne ele nenema le mia gbɔa, kema miate ŋu aɖo eŋu be miegbe wo katã. Miawɔ Mawu Fofo la Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe lɔlɔ̃nu pɛpɛpɛ, eye miazɔ le eƒe seawo nu le miaƒe agbenɔɣi katã mea, kema miate ŋu aɖo eŋu be miawɔ nenema. Eye Mawu akpe ɖe mia ŋuti. Xɔse ame mievu aɖe mielɔ̃ be miade Mawu tsitana ɖeviawo ɖe edzia? Mielɔ̃a? Yo, enyo. Tommy, Eliora, Yoel Aku, Medemaou Titano, Maou Fofola, Villa, Bakle, Kokwela Penkome. Amen. Tommy, Fanuel, Elikem, Darian, Mede Mawu Titano de Fofola, Villa, Bakle, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔme. Amen. Tommy, Ariela, Kekeli, Medemaou Titano, Maou Fofola, Villa, Bakle, Kokwela Penkome. Amen. Maou, Nublanu Kpola, si xomi wɔ eƒe vi la, na dzra mi ɖo le eƒe amenuveve me to Yesu Kristo me. Eƒe ŋutifafa kple eƒe amenuveve nanɔ anyi kple mi ɖaa. Amen. Mi na miagado gbe ɖa. Mawu Fofo amenuvela miele akpe dam na wo be nexɔ ɖevi siawo ɖe wo amenuveve nubabla me, eye newɔ wo miaxɔ la Yesu Kristo ƒe hametɔwo to Mawu tsideta kɔkɔe me, bene woanye viwo kple wo fiaɖuƒe la ƒe domenyilawo.
kpe ɖe wo dzilawo kple ɖasefowo ŋuti be ne woahe wo nyuie le mawuvɔvɔ me eye nàve ɖeviawo hã nu be woava ɖo to eye woaɖo ŋku nubabla kɔkɔe sia dzi ava ʋu eme eye woanɔ agbe na wò le xɔse vavã me va se ɖe nuwuwu na woakpɔ agbe mavɔ la le xexe sia me to mia xɔla Yesu Kristo me. Amen. Ok, mitrɔ yi mia nɔƒewo faa. Mieɖo nunana ɣeyiɣi me. Mɔkpɔkpɔ hadziha akplɔ mi. Wasiɖanu anɔ aɖakaviawo me eye hadɔ kadede ŋkekea nunana anɔ agbawo me.
dit le ti enelia le ti atɔlia mea mie le woxɔ ge vɔ do ŋgɔ na ya enya eve aɖe le mía si mía agblɔ ame yiwo ke nye amedzro le mía dome yiwo xɔ agbalẽ kotokuawa mie le ŋku ɖom edzi be kɔsiɖagbe mía axɔ wo mɔkpɔkpɔ hadziha dza kplɔ ame yiwo dzi le meme atsɔ va fia ta amewo ne gadogo ame yiwo mate ŋu tsɔ agbalẽ kotokua va na mi le kɔsiɖagbewa ne mi be ane fifia hã aha aɖeke meli o miate ne bon wobe amedzrowo le mía dome míagblẽ le français yevugbe me pour ceux celles qui ont reçu nos enveloppes et qui ne peuvent pas compte tenu de leur agenda chargé revenir le dimanche, vous pouvez nous donner des chèques pour le moment et on peut aller toucher au cours de la semaine. Et nous avons le français, merci beaucoup. Et nous avons des mieux boutams et les hames pour le rat à Pépiam. Et nous avons ameyo le xɔseʋu mea wone va nɔ kekeli hadziha be megbedome voa nye de ba ɖeka alo ve da ɖi na ame tsitsi yiwo ke nɔna anyia ke ma mi de kuku na ame yiwo ke ne woxlẽ ba ame ve le kekeli be megbedome voa woganɔna anyia be ne teƒe lia woate ŋu ayi ɖe xɔseʋu be teƒe xoxotɔa woaɖe asi fi ma na xɔseʋu. Enya yi ke hame kplɔ ha gblɔa eye dzi mi nunɔlawo kple ame yiwo le hamea mea míawɔ ɖo mi se nyama me na mi via anyo akpe be mi se me na mi kema ne wobia tso mia si be mianɔ afi bua womagblɔ be tso keke wòsɔfo se ko be gamea be fia ko me nana anyi ɖo ya womagblɔe nene wòsɔfo se ko be gamea ne nɔna anyi ɖe fi ma ne hame kplɔ ha bia be mi ɖe ku ma va nɔ fie ha nalɔ le eyiya hã me ne míate ŋu wɔ ɖe dzi akpe ame yiwo dzi le ti atɔlia mea woava mɔkpɔkpɔ hadziha mi ganɔ ha dzim ne woava akpe. Amedzɔdzɔe ƒe toƒea ele abe agudzedze ene. Ame yi ke nye amedzɔdzɔe, ame yi ke Mawu da ebe gbɔgbɔ ɖe edzia, yeƒe toƒea ele abe agudzedze ene. Eklena gaklena ɖe edzi va se ɖe esime ke enu kena keŋkeŋ. Amen. Egɔme nye be ne to afi ɖe va yina, Yehowa Mawu awɔe be wo kekeli la nɔ keklẽm ɖe edzi. Yehowa Mawu la na be nanɔ tsitsim ɖe edzi le gbɔgbɔ me. Ne xɔ gbese, ne xɔ Mawu be nya dzi sea,
yayira la kplɔ David bena ɖe ne me zɔ bali do blukɔ tsiɖitsiɖi me hã nga ma vɔ dɔgbe eye ke gblɔm lododo ba gbalẽa le be ame dzɔdzɔe be toƒea ele abe agudzedze be kekeli ene enɔna yiyim ne ele tsitsim ɖe dzi koa Yehowa Mawu la na be anɔ tsitsim ɖe dzi eye la na be ne mi ƒo ke ɖe Mawu be nya me ebe gbɔgbɔ le miawɔ ma ele mia mea kema miaɖe ɖɔ eye dukɔwo katã kpɔ miaƒe kekeli le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Mi de moto ne miado gbe ɖa Mawu amenuvela kple dɔmenyotɔ mieɖe kuku wò ŋusẽ wò lɔlɔ kple wò ŋutifafa eye bia miele na wò dɔlawo wometia be yewoava xeya me le tia atɔ̃lia gbe wò ŋutɔ tia le tia na wo eya ta ne dzi be wò gbɔgbɔ na wɔ dɔ le wo me ne woanɔ tsitsim ɖe dzi eye woanɔ keklẽm abe ale si ke agudzedze vana le ŋkeke me ene woase wò nya woaɖo to nusɔsrɔ̃ eye woazu wò Mawu gbagbe la ƒe ametetiawo wɔe be agbemenukpɔkpɔwo ne su wo si viviti nazu kekeli le woƒe agbe me eye woƒe toƒewo katã nakɔ keŋkeŋ ne wokli nu hã wòatrɔ zu ɖetifu wòatrɔ zu yayra na wo Mawu akpe be wova ŋkuwo me eye wole woasa ɖe megbe yayra nakɔ ɖe wo dzi le ɖela Yesu Kristo avuléla kple kplɔla ƒe ŋkɔ me mebia wo esiawo katã le amen. Mɔkpɔkpɔ miaganɔ ha dzim na wo eye miada akpe tsɔkpe ɖe nyɔnu adzinɔwo katã yiwo ke le ŋkeke nyui hã ɖum egbea dzi be Mawu ne yra wo wòagayra wo le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Aƒetɔ, wò yayratɔ nyenye me ye míawo hã míekpɔa yayra tso nɛ. Ale le gblɔ na mí be míaxɔ yeƒe sededewo awɔ míatɔwoe le si ne gblɔ na mí be mí megava yeƒe ŋkume asi ƒuƒlu ta la, mí ye míekpɔ tso gbɔ ƒe akpa ɖe nye míetsɔ va. Ale míaƒe didiwo nye ya be ne lɔ̃xɔe ne mí la ɖe mɔ be le ŋkeke yɔ gbɔna me míagawɔe wo ya. Ale wòdo aɖe te bubu na nye tɔ ɖa to Kristo me. Amen.
mie di be mia aɖo ŋkui ne mia nɔewo be mie le dada Inu Musa Adzoa ƒe kukɔnuwo wɔ ge nyitsɔ fiɖa si ne gbɔna gbe kple memleɖa le amla me. Nenema ke nye aƒetɔ Tsevi nyitsɔ fiɖa kple memleɖa make le la vie kema mie le mama ge le kɔsiɖa nuwuwa ayi wɔ woƒe ɖiɖi kɔnuwo míanɔ tenge eya ƒe kukɔnuwɔwɔwoa wole ɣleti yi me míadze ƒe ŋkeke 12 kple 13 dzi le mía gbɔ le afii le Avedzi hamenɔƒea me. Míaƒe dzi nanɔ anyi le Mawu Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Nyee nye agbebolo la si etso dziƒo va mia gbɔ be mi katã miakpɔ agbe, ame si ke xɔdzi se la dɔ megale ewu ge o, ha le ase tegbe ha 558 kpukpui gbãtɔ míadzi le tsitrenu. Be wòatrɔ zu agbebolo na mi. Kafu na wo Mawu xexea me wɔla, woe na wɛn sia si tso wɛn tete kple amegbetɔ ƒe dɔwɔwɔ me la mi. Míetsɔe le ŋkuwo me ɖom na be wòatrɔ zu agbe nunono na mi. Abe ale si wotsɔa wɛn tete geɖe wòawɛn ɖeka, eye wotsɔa bliku geɖe ƒoa abolo ɖekae ene la, nenema ke wotsɔa mi ame geɖe siawo wɔa ɖekae le xɔse me le Kristo ƒe ŋutilã me. Eya ta ele na mi be míawɔ ɖeka le nɔvilɔlɔ me le Kristo mía xɔ la ŋuti. Eye míaɖe lɔlɔ sia afia mía nɔewo le nuƒoƒo kple nuwɔwɔ gɔ hã me. Aƒetɔ le wo ŋugbedodo la nu la,
ƒo hame la ƒu tso anyigba ƒe mlɔenuwo kaba ɖe wò fiaɖuƒe la me. Aƒetɔ la nenɔ anyi kpli mi. Mido miaƒe dziwo ɖe Aƒetɔ la gbɔ. Mina miada akpe na Aƒetɔ mia Mawu la. Enyo eye wodze vavã eye woxɔ na ame bena woatsɔ akpedada na wo Mawu ŋusẽ katatɔ gbeawo tso gbe le afi sia afi to mi Aƒetɔ Yesu Kristo dzi. Elabena nèwɔ dziƒo kple woƒe aʋakɔwo, anyigba kple eƒe atsyɔ̃wo, ena agbe kple nyenyemi, eye nèkpɔ mía ta le wò nunya gã la me. Eɖe wo lɔlɔ blibo nyenye ɖe go, esime nèɖo wo nyamavɔ si zu wo nɔnɔme kpɔ kple ŋku aɖe xexea me to viwo si gbɔ melɔa nu le na o. Ame si bɔbɔ eɖokui va mía gbɔ ke be yahe mi ayi gbɔ le dzi la dzi. Le nunana xɔasi si nye ɖela sesẽ sia, domenɔla si yɔ fũu kple lɔlɔ̃, ame si lé avu le mía kple wò dome, agbebolo si nena be wòanye nuɖuɖu na xexea me ta, míele kafuwòm eye míele dom ɖe dzi. O Aƒetɔ Mawu, eya ta míakple dziƒo kple ŋusẽwo kple hame la le xexea me godoo, míele subɔwòm, le ta dem agu na wò, le wò gãnyenye mavɔ la ŋgɔ, le ha dzim le wò ŋutikɔkɔe gã la ŋuti be nu wɔwɔwo katã nazi ɖoɖoe le Mawu ŋkume. Esi fiẽ ɖo la, enɔ kplɔ ŋuti kple ame 12 eye esi wonɔ nua ɖum la, etsɔ abolo ɖe asi, eye esi wòda akpe ɖe edzi la, eŋe me, tsɔe na nusrɔ̃lawo gblɔ bena, mixɔe ɖu, esia nye nye ŋutilã. Eye wòtsɔ kplu ɖe asi, eye esi wòda akpe ɖe edzi la, etsɔe na wo gblɔ bena, mi katã mino le enu, elabena esia nye nye ʋu si nye nubabla yeye la tɔ, si wokɔ ɖe anyi le ame geɖewo ŋuti hena nu vɔ̃ keke. Mele egblɔm na mi bena, tso esia dzi la, nyemegale waintsetse sia me ti no ge,
va se ɖe ŋkeke ma dzi esi mía kple miawo míanɔ yeye le fofonye ƒe fiaɖuƒe la me o. Egãe nye Mawu sosroɖaƒe nyaɣaɣla la. Esia ta, Aƒetɔ, míele wò míaɖeɖe dɔ la dom ɖe dzi. Míele ŋkuɖomeviwo ƒe dzidzi. Agbenɔnɔ le mía dome. Yohanes ƒe mawutsidede ta nɛ. Eƒe kplɔ ŋutinɔnɔ kple apostolowo zimlɔetɔ. Eƒe ku kple eƒe ti eƒe nɔnɔ dzi. Míele gbeƒã ɖem eƒe tsitretiti kple dziƒoyiyi le ŋutikɔkɔe me. Afi si wole eƒe nunɔlagãnyenye dɔ la wɔm le. Ele gbe dom ɖa ɖe amewo katã ta. Míele mɔ kpɔm na eƒe tɔtrɔ va le ŋutikɔkɔe me. Le ŋkuɖoɖoviwo ƒe vɔsasa dzi, na be amewo katã nakpɔ eƒe ɖeɖedɔ la me yayrawo. Aƒetɔ, kpɔ dzidzɔnuɖuɖu si wo ŋutɔ nèna wò hame la ɖa. Míele exɔm abe viwo ƒe vɔsasa si gbugbɔ mí ɖo te ɖe wo nubabla me la ene. Ne wò ŋutilã kple ʋu nyi mí vɔ la, na Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nayɔ mí tam bena míanye ŋutilã ɖeka kple gbɔgbɔ ɖeka le Kristo me, vɔsa gbagbe hena wo kafukafu kple dodoɖedzi. Kplɔ mí ɖo ta dzidzɔŋkeke nyui si ne dzra ɖo na dukɔwo katã le ŋkuwòme la gbɔ. Mí kple fofo gãwo, nyagblɔɖilawo, apostolowo, xɔsetakulawo kple ame kɔkɔe siwo katã nɔ agbe le wo hadede me. Míewɔ ɖeka kpli wo le kafuwòm hele mɔ kpɔm na wò fiaɖuƒe la me nyoname. Afi si míawo kple dzɔdzɔme blibo la katã si vo tso nu vɔ̃ kple ku si me míate ŋu ado wò ɖe dzi to Kristo mía Aƒetɔ la dzi. Mawu Fofo ŋusẽ katatɔ, tɔwoe nye bubu ŋutikɔkɔe kple dodoɖedzi ha le ase tegbe tegbe. Azɔ mí ame siwo kpɔ gome le gbɔgbɔ ɖeka ma, Kristo ƒe ŋutilã ɖeka ma me to mawutsideta hɔ̃ la me, míatsɔ dzideƒo agblɔ mawuviwo ƒe gbedodo ɖe asi abe mía Fofo si le dziƒo.
ŋutifafa gblẽm mele ɖi na mi. Nye ŋutifafa tsɔm mele na mi. Megakpɔ miaƒe nu vɔ̃wo dzi ɖa o. Boŋ wò hame ƒe xɔse dzi bena wò lɔlɔ̃nu nava eme. Na ŋutifafa siae tegbe. Eye kplɔe ɖo ta wò fiaɖuƒe ƒe ɖekanyenye de blibo la gbɔ tso dzidzime yi dzidzime. Amen. Mawu ƒe ŋutifafa nanɔ anyi kpli mi ɖaa. Mina miawɔ avuléle kple ŋutifafa ƒe dzesi le mia nɔewo dome. Woana asi ame nɔewo kple nya siawo be Kristo ƒe ŋutifafa nanɔ anyi kpli o. Fifia ko wogblɔ mawu nya na mi be gbɔgbɔ kɔkɔea edɔ gbãtɔ yi wòawɔ le mía mea yenye lɔlɔ̃. Miena ŋutifafa mía nɔewoa? Abolo si ŋem miele la nye miaƒe gomekpɔkpɔ le miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋutilã si wòtsɔ de asi le mia ta la me. Kristo Mawu ƒe alẽvi. Yayrakplu si ta miele akpe dam le la nye miaƒe gomekpɔkpɔ le miaƒe tɔ Yesu ƒe ʋu si nye nubabla yeye la ƒe ʋu si wokɔ ɖe anyi le miaƒe nu vɔ̃ ƒe keke ŋuti la me. Kristo Mawu ƒe alẽvi. Kpɔ ɖa, mele tsitre ɖe ʋua nu le eƒom ne ame aɖe se nye gbe eye wòʋui nam la, mage ɖe eme le egbɔ, maɖu nu kplii eye eya hã la ɖu nu kplim. Aƒetɔ Yesu be mite va elabena nuwo katã sɔgbe vɔ.
nɔvi nyewo le gbɔgbɔme nunanawo gome la, nyemedi be naneke naɣla ɖe mi o. Mienya be esime mienye trɔ̃subɔlawo la, wokplɔ mi trae yi ɖe trɔ̃ siwo meƒoa nu o la gbɔ, eye wowɔ dɔ ɖe mia dzi hã. Eya ta medi be eme nekɔ na mi be ame si me Mawu ƒe gbɔgbɔ la le la mekea nu gblɔna be neɖi Yesu ŋu kpekpekpe o, eye ame si me Gbɔgbɔ kɔkɔe la le la koe ate ŋu agblɔ be Yesue nye Aƒetɔ. Nunana vovovowo li ke gbɔgbɔ ɖeka ma koe naa nuawo. Subɔsubɔdɔ vovovowo li ke Aƒetɔ ɖeka ma koe miesubɔna. Dɔwɔna ƒomevi geɖewo li ke Mawu ɖeka ma koe doa ŋusẽ amewo wowuawo katã. Woɖea gbɔgbɔ la ƒe dɔwɔna ɖe go le ame sia ame me be wòaɖe vi na amewo katã. Woto gbɔgbɔ la dzi na ale si woaƒo nu nunyatɔe la ame aɖe. Gbɔgbɔ ma ke nana be ame bubu nya ale si wòaƒo nu tso nu si wòdze sii la ŋu be amewo nate ŋu ase egɔme. Eya ke tsoa xɔse na ame aɖe eye wòna ŋusẽ ame bubu ya be wòada gbe le ame ŋu. Gbɔgbɔ la ke na ŋusẽ ame bubu be wòawɔ nukunuwo. Egana ŋusẽ ame bubu hã be wòaɖe gbeƒã Mawu ƒe gbe ɖe asi, ke ena ŋusẽ ame bubu ya be wòanya vovototo le gbɔgbɔ vovovowo dome. Gbɔgbɔ la ke na ŋusẽ ame bubu be wòagblɔ gbe vovovowo eye wòna ŋusẽ ame bubu ya be wòaɖe gbe vovovowo gɔme. Gbɔgbɔ ɖeka ma koe
wòa dɔ siawo katã eye wòma nunanawo na ame sia ame ɖekaɖekae abe ale si dze eŋu la ene. Amegbetɔ ƒe ameti la le ɖeka ke ŋutinu geɖewo le eŋu. Ŋutinu vovovo siawo le ameti ɖeka ma ko ŋu. Alea tututu Kristo hã le. Woto gbɔgbɔ ɖeka me wɔ mí katã ameti ɖekae. Eɖanye Yudatɔ alo Helatɔwo. Eɖanye kluvi alo ablɔɖeviwo. Mawutsi ɖeka ma ko wode ta na mí katã eye wotsɔ gbɔgbɔ ɖeka ma ƒe tsi kpe na mí katã mieno. Ŋutinu ɖeka mewɔa ame o, ke boŋ ŋutinu geɖewoe le ame blibo la ŋu. Ne afɔ agblɔ be esi nyemenye asiwo ta la, nyemenye ameti la ƒe akpa aɖeke o la, nya sia aɖe ɖa le ameti la ŋu o. Nenema ke ne to agblɔ be esi nyemenye ŋkuwo ta la, nyemenye ameti la ƒe akpa aɖeke o la, nya sia maɖe ɖa le ameti la ŋu o. Ne ŋku ɖeɖee nye ameti bliboa la, aleke wòawɔ ase nu? Ne to ɖeɖee nye ameti bliboa la, aleke wòawɔ ase nu ƒe ʋeʋẽ? Ke Mawu ɖo ŋutinuawo katã ɖe wo teƒe ɖekaɖeka le ameti la ŋu abe ale si wòdi la ene. Ne ŋutinu ɖeka dza ko nye ameti bliboa katã la, aleke ameti blibo la anɔ?
Mawu ŋusẽ katatɔ la nakpɔ mia nublanui eye le mia nu vɔwo tsɔtsɔ ke megbe la wòakplɔ mi ayi ɖe agbe mavɔ la me. Amen. Mina le tsitrenu miada akpe na Mawu to nya siawo gbɔgblɔ me be miele akpe dam na wo. Mawu si ƒe dzɔmenyowo le mía dzi le anyigba kple atiaƒu kple yiwo ta le towo bayiwo kple tɔsisiwo me kesinɔnuwo ta le ɣeyiwo ƒe adidi kple seƒoƒo ƒe anyidzedze ta míele dowom ɖe dzi le nunana ƒoasi siawo ta eye míele kuku ɖem na wo be míawo be míale dɔwo ɖena míaƒe dzidziwo na míanɔ ne le wo nuwɔwɔ ŋuti le gbɔgbɔ me míetɔ fiawo ƒe la me la kɔ le wɔna yi be anyigba míana le kɔkɔwo ƒe domenyinu le míamewo ƒe to míaƒe Yesu Kristo sia ake eye wòle tutu le dawɔ me kple gbɔgbɔ Mawu ɖeka Mawu la to Amen. Nyateƒe la me nu zɔn le gbɔgbɔ si kplɔa wo yia nyateƒe la me nu mi xɔ Mawu ƒe yayra. Yehowa ayra mi eye wòakpɔ mia dzi. Yehowa akɔ ŋkume ɖe mi eye wòave mia nu. Yehowa atrɔ mo ɖe mia gbɔ eye wòana ŋutifafa mi. Amen. Taflatse mi nɔ anyi. Míaɖɔli nu yiwo le vɔsamlekpoa dzi kple ega tsatsatsa ne mía adzi nuwu ha. Orange. J'ai une orange et je la mange. Yo gana hwe. Misu gonto. 1000 francs. 1000 francs tole. Oh, amosu go. 1500.
Amiade. Aha, Deka. Eve. Attends, tu es né. Dans tout de blanc, me le pressé. Et que gars, 1000 francs, toi, de 1000 francs. Dans 200 ans, dans 200 ans, là, 1200. 1500. De cas, 1500, oh, mais billet, François. 1500 de cas, oh, là, il y a pas de rivière. 1500 veut. Mais demain, boum, la balai. Nous à la farakabla enyivo atɔlia ƒe kpokpo yi gbãtɔ kple evelia Yesu ɖo afia dɔlawo hã midze klo ɖe eŋgɔ miadzi le tsitrenu.
ado gbe ɖa akpe na wo Mawu be wo ŋutɔ ne ƒo mía nu ƒu esi ne ɖo kplɔ na mía ele mía fiam be míazɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe be kekeli me eye gbɔgbɔ kɔkɔe be kutsetse vevietɔ ne nɔ mía si ne míage ɖe nyateƒea me eku ya yi ke le fa ɖe mía mea nye ku xɔasitɔ yi ke ma vɔ gbe ɖe wo nye lɔlɔ kple metsɔnuwo aƒetɔ na be ne su mía zi vɔ hafi ekutsetse ya nanɔ mía me eye míazɔ agbemavɔ domenyilawoa míaxlẽ wo nya míasrɔ̃ nu ne míado gbe ɖa de mɔ be aƒetɔ kekeli ya naklẽ ɖe wo dɔlawo dzi eye woatsi ɖe dzi le gbɔgbɔ me eye míado le nu siwo ke léa mí le ŋuti la mea míado le wo me akpe be elɔ be awɔ na mí ne míazu asrafowo anɔ henɔ be ha gã ma me le dziƒo tso anyigba ya dzi wowo to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me mi bia wo siawo katã amen Amen. yo akpe na mi lo Nami, nyaga dogo ni chosi bona.